Yes, twongeye kubasuhuza ndetse no kubaha ikaze hamwe mwese mukurikiranye channel Umutsindo TV yaba ari hanze y'igihugu ndetse n'abari mu gihugu. Tunabashimira uburyo mukomeje kutugaragariza ko mudukunda. Yes, uyu rero akaba ari umwanya w'amakuru agezweho kuri izi saha rero zo kuwa gatandatu tariki ya 28 z'ukwezi kwa 12 2024. Tudatinze rero reka amakuru yacu tuyahere kuri iyi nkuru ivuga ko M23 yasubije ibivugwa n'igisirikare cya Kongo. Umutwaye mu 23 rero wanyomoje amakuru y'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC cyari cyatangaje ku mbuga nkoranyambaga ko rero cyafashe bamwe mu basirikare b'uyu mutwe bivugwa ko rero arabingabo z'u Rwanda. Yes, n'amashusho rero ari ku mbuga nkoranyambaga aho cyerekanaga bamwe mu basirikare bivuga ko ari ab'u Rwanda ariko rero barwanira umutwe wa M23 bakaba bafatiwe rero mu rugamba bari bahanganyemo. Yagize ati rero ibi ni ibinyoma biri gukwirakwizwa mu gihugu no ku isi yose bigamije rero kuyobya impamvu nyamukuru y'ibibazo bihari. Umuvugizi wa M23 ku rwego rwa gisirikare Liyetona Koloneli Wiringoma mu butumwa rero yanyujije ku rubuga rwa X yatangaje ko igisirikare rero cya Kongo kiri kubeshya amahanga. Ati rero izi tekinike zo kubeshya leta yitwikiriye ndetse rero no gufata inzira karengane kubera ururimi rwabo. Ati rero ni bumwe mu buryo bari gukoresha ngo kugira ngo rero bagere ku ntego yabo. Mu gihe rero bitandukanye ko Kongo yashinje u Rwanda gushyigikira rero umutwe wa M23. Yes, kugeza ubu rero imirwano ikaze iri hagati ya M23 ndetse na FARDC ifatanyije rero n'imitwe bakorana irimo Wazalendo iri kubera rero mu bice byo muri teritwari ya Rubero nyuma rero yuko uyu mutwe wigaruriye kamwe mu duce rero tw'iyi teritwari. Yes, M23 rero ikomeje gufata ibice byo muri Rubero nyuma rero yaho leta yanze kugirana nayo ibiganiro bitaziguye bigamije rero gushakira hamwe amahoro ndetse n'umutekano birambye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yes, leta rero iravuga ko rero idashobora kuganira n'uyu mutwe ngo kuko rero ari uw'iterabwoba. Yes, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje rero gusiga icyasha ingabo z'u Rwanda izishinza rero gushyigikira umutwe wa M23 ngayo nguko. Yes, inshuti rero zacu zakadasohoka ni munyemerere kandi munkundire amakuru yacu tuyakomereze kuri iyi nkuru ivuga ko Muhanga rero RIB yashyikirijwe umugabo wari warahinze rero urumogi mu bishyimbo. Abaturage rero bo mu karere ka Muhanga barize umuturanyi wabo witwa Ngendakumana Venuste rero w'imyaka 29 y'amavuko ko rero yahinze urumogi mu murima w'ibishyimbo uri munsi rero y'urugo rwe. Uyu mugabo rero atuye mu murenge wa Nyabinoni mu kagari ka Mbungo ho mu mudugudu wa Karengere. Yes, amakuru rero agera ku itangazamakuru avuga ko umuturanyi w'uyu mugabo wabwiye rero inzego zibanze na RDASO ko rero hari mugenzi wabo wahinze rero urumogi mu murima w'ibishyimbo akaba yidegembya mu mudugudu. Yes, biravuga ko rero izo nzego zagiye kugenzura izigasanga koko muri uwo murima rero harimo urumogi ruhinze rero mu bishyimbo. Yes, umwe rero mu baturage batanze amakuru bagize bati rero abaturage bamaze gutanga amakuru bahageze rero basanga harimo ibiti 4 by'urumogi. Dusaba Imana rero Telesiforo umunyamabanga w'agateganyo w'umurenge wa Nyabinoni yahamije rero iby'aya makuru yamenyekanye rero biturutse ku makimbirane rero uyu muturage n'Abanganyimana Emmanuel yagiranye rero n'umuturanyi we witwa Ngendakumana Venuste w'imyaka rero 31 y'amavuko. Yes, muri ayo makimbirane rero uwo muturage witwa Nabanganya Imana yaje gukomeretsa mugenzi we Ngendakumana. Uyu muyobozi rero akaba avuga ko Nabanganya Imana rero abonye ko akomerekeje mugenzi we amusaba rero ko biyunga undi arabyanga. Usaba Imana rero yagize ati uwakomeretse Ngendakumana yamusabaga rero amafaranga menshi kugira ngo biyunge. Undi rero amubwira ko atayabona usibye kwiyunga gusa.
gusa kwiyunga rero binaniranye nabanganye Imana, avuga ko rero agiye kubwira inzego ndetse rero n'abaturage ko Ngendakumana Venucity yahinze rero urumogi. Dusaba Imana rero akomeza avuga ko atari ubwa mbere uyu rero Ngendakumana afungirwa iki cyaha, ngo kuko rero yajyanwe Iwawa ahamara igihe. Uyu rero Ngendakumana Venucity yashyikirijwe urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB kuri sitasiyo rero ya Kiyumba kugira ngo rero abone kugezwa imbere rero y'ubushinjacyaha. Ngayo nguko. Yes, inshuti rero uzakiza kadasohoka naha dusubikiye amakuru yacu y'uyu munsi. Nkaba nakubwira ngo niba utarakora subscribe wakora subscribe kugira ngo amakuru yacu ajya kugereraho ku gihe. Mwari kumwe rero nanjye Dani Dash, Imana ibarinde. Ciao ciao.